loko la mutangari mingisiro mugana lo FM ta vona ku komba ko ikhume minutes ntsena ku phela ora khumembiri nhlekani mingisiro mena ku hlekanisa ku ronga ingisela xitichi lexi ri ko eGauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo na we kuma ke audio streaming ya mugana lo na fm.co.za ni Khalanga Pat Mateola ngwana smart wa jimo xitlango maxingirtano wa xichacha na makunelo wa ndandatsi mingisiro me evutisela na ku Afrika Wa Vulavula namutla ku ri ravo ntlhanu siku ro sungula ra n'hweti ya mina ku nga n'hweti leyi ya dzivamisoko hi ndlela le na ku pfumela ku na we kwalanga ko leka n'hweti ya dziva n'wina hinkwenu mi nga tswariwa hi n'hweti leyiwani i n'hweti ya hina leyi ya dziva misoko hi ndlela le kheseli mahungu misava bongengwa mwana timaleke ya n'wana mahungu ya ta landzela sweswiwani awara ya n'we nhlokomhaka ta kona ya hafu kupile awara ya 12 kwala ka mugana lona FM namuntlha i ravuntlhanu timhaka ti tele leti nga le ku vulavuriweni kusuka ka timhaka ta mintshamo leyi nga le ku yeni mahlweni laha Asentin a Joni Gauteng province laha ku nga na mintshamo liya ya va Human Rights Commission kumbe commission leyi langutanaka na timhaka ta timfanelo ta ximunhu lava nga tshama va nge le ku vulavuleni hi timhaka ta hoyihoyi leyi nga va kona xiyimo seke va le ku vulavuleni na president wa tiko ra Afrika-Dzonga kulukumba Matamela Cyril Ramaphosa hi ndlela yoleyo se i leswi swi nga le ku endlekeni timhaka ta nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri na yo yi languteriwa ku kongela ka siku ra namuntlha leyi a Mpumalanga tlhandlakambirhi manana va thavile Dlamini va nikiwe xigwevo xa ku tshama khotsweni malembe ya 4 ku vekeriwa tlhelo mambirhi kumbe va hakela fine ya 200 wa magidi ku vekiwa tlhelo 100 ra magidi swi vula ku loko vo langa ku ri hakela fine va nga hetelela va hakela 100,000 rand ivi va tirhele xigwevo xa vona loko vo va langa ku ya khotsweni va nga va tshama khotsweni malembe ya 2 hi ndlela leyo hikokwalaho ka ku voniwa nandzu wo hemba ka milandzu liya a va langutane na yona yin'wana i mhaka leyi kumbexana hi nga vulavulaka hi yona ka nhlekano wa siku ra namuntlha hi twa n'wangulo wa n'we ku na nkulukumba wun'wana a nga bula na mehe na ha ri ku ringeteni ku vona ku hi nga ha bula na hina ku ya mahlweni ke a vulavula hi timhaka ta swilo swo ka swi nga tsakisi a vulavula hi timhaka ta swo ka swi nga tsakisi swa ku kombisa timhaka ta ku na ntungu lowu nga le ku humeleleni ka tindhawu ta ka Malamulele ta ku va kuma swihlangi swi cukumetiwile loko a ni hlamusela kombisa timhaka ta ku na xihlangi lexi xi nga kumeka tolonyana sweswi ivi xi kumeka xi cukumetiwile kusuka kona ma vona xihlangi xi dyiwe xi ka xi lumeteriwa hi timbambazi se xivutiso hi ku hi fika njhani ka ku hi biha mirini tin'hweti ta 9 hinkwato ivi i tswala n'wana i n'wi cukumeta a kharila i suka i famba i ya dya vuswa byi relela i ya tlela vurhongo byi khoma wa kona vanhu va muxaka muni va ka yini mi vanhu va muxaka muni ni byeleni ku hi rixaka ra muxaka muni loko hi ze hi fika ka xiyimo xa matshamelo ya muxaka lowu loko swo famba kahle hi ta bula na yena nkulukumba loya kambe ke loko swi nga koteki leswi ni nga vulaka swona i ku hungu ro tsakisa ka mhaka leyi ni vulavulaka yona i ku va n'wi kumini muehleketeleriwa i le ka muganga wun'wana kwahala ka Malamulele naswo i khomiwini a ni na ka xiyimo xa kahle xa ku vula ku hi le mugangeni wihi kambe va ka yena a ni lava ku mi ni pfuna ku twisisa mhaka leyi ku hi fika njhani ka xiyimo xexo va ka yena hi fika njhani vumunhu byi ku na swilo swo tala leswi loko ho vitana tatana ni le xikwambani sweswi hi ku tana amoyeni mi ta vulavula hi timhaka ta vukorhokeri bya n'we tani hi rihanyo va nga mi byela ku na swo tala ku na tikhondomu ta mahala ku na swisivelambeleko swa ku va vanhu va tirhisa maphilisi kumbe va tirhisa tinjekixini ku swi tele leswi mi nga swi endlaka swa ku sivela ku ta n'wana a misaveni ku tlula ku ya hetelela mi tikuma laha se mi tswalaka n'wana mi n'wi cukumeta ni vula ku na swi tiva ku hi hungu ro tsakisa leri ni swi tiva kahle ku hi hungu ro tsakisa n'we mi nga va ku mi ri na miehleketo yo vupfa ni mi tivaka mi yingisela na n'wana kolo na swi tiva ku hi hungu ro tsakisa leri
kama xivutiso ku hi fika njhani la eva ka yena a kona no a hi swona ni vula ku a hi kona Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. System it says bothead. Mabona system le create ubina abantu bantima bothead will remain crying until bothead. Elo rona Jesus Christ utabuya athela kamba arila bothead. System le wona mshiki ubani ndisa kuyi. Botamin banana sukle rena ko jeko ke tani Le I Afrika Wa Vulavula. So mingisero Munghana Lonene FM say leka 015-297-1855 tirhisani mathebula dp@sabc.co.za @Afrika Munghana i Twitter handle ya nongonoko hi twa ku mi angula mkuyini eka nhlekano wa siku ra namuntlha kumbe mi kandziyisa rito ka 071-265-9860 hi ndlela yaleyo yan'wani mahungu lama ya nga kona i ku thoriwa ka mukomishinari wuntshwa wa xiphorisa lava va sivaka General Khehla Sithole i man'wani mahungu lawa ku nge le ku vulavuriweni wo swinene laha a handlela n'wina mi ri yini hi mbulavulo wa muxaka wolowo a hi mutweneni 015-297-1855 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ta fambisa ku yini va EFF va ri va ta va ya kombisa ku vilela emapurasini ya va ka Rupert hi ti 6 ta n'hweti leyi nga ka yona siku ra mutsevu ra n'hweti leyi nga ka yona xivutiso ku va ta kuma yini hikokwalaho ka yini a hi mitweneni 015-297-1855 mingisero wo sungula i koho la layinini hi kota ku bula na yena hi bula na yena hi ndlela leyi Palamende ya rixaka leyi I Afrika Wa Vulavula. enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene bothead minjani? pfukile boto wa mina minjhani n'wina Awa okay. a khensa Esikalange. a boto Lifoyini ntolo hi mayelana na pavement yin'wanyana yi nga kona laha tikweni ra ka Ximali. Mari na mina no ka ni nga mi twisisi ku loko mi ku mi fonile tolo a mi byela mani awa ni foyini ntolo se ni loko ni vuya hi nkarhi wo karhi loko ni va kuma ku ri a swa ha endli se ni chayisile ni ku hayi ku a ni yeli mbilu na mina ni ta vuya a hi problem se ni vuyile na munhu okay se ni ya hi na pavement laha ka Ximangi se lexi nga kona kombela ku laviseriwa yona kahle cause swilo leswi nga na bothead swa vava ku le ku tumbetweni ka manyala lama nga ku endliweni hi ku loko mo suka hambi sweswi mi ya vona leswi nga ku endliweni laha swa vava ene lexi a hi kombela ngopfu xona lava va nga zama va ta na laha moye va ta ku pavement ya ka Ximangi yi le ku yi le ka 50% ku yi hela a va yi va vona va hi hlamusela moye ku yi le ka 50% kumbe njhani va ri petrol cost 17 million mara leswi nga lani 17 million ya kona ma nga zama ku hayi leri 100,000 tikhepsi movha wa n'wina u nge nghena jariti ra munhu kambe a hi sunguriseni boto loko mi ku ni twa mi ka mi ku mi hi lavisisela n'wina na mani vafambini kambe ke ku na swin'wana leswi kumbexana hi nga swi tlhogomelaka va ka hina ku loko a swi koteka a hi ta tiyisisa kumbe hi vona ku hi hetelela hi matirhelo ya hina ya va ya muxaka wihi hi nge ti hi ta lwela ka xiyanimoya leswi hi vulaka swona hi leswi loko a mugangeni ku fanele ku endliwa project ku na mukhanselara ku na van'wani va vitaniwa ti-steering committee steering committee yi va ku yi kha yi vikela vaaki hi progress kumbe mafambele ya project yo karhi ka muganga wo karhi se hina hi lava mani hi n'wi lavela yini a ta vula yini a ni tivi 015-297-1855 nhleka papa njhani hi pfukeni n'wina minjhani inkoba a khensa ndibe na problem ya na union andi tirha ka xibedhlele rin'wana ra social grocer ya ni joyine union leyi ndi joyinile ni theni va shop swo ateka yo futhi ndeni ya va na problem entirhweni
va ta ni represent. a hi ndleleni so buti wa mina a hi ndleleni so ma swi vona loko nongonoko lowu kha wu yingiseriwa hi vanhu va ku tlula 700 I mean 400,000 va kha va twa ku n'wamina problem na union swi nge swi hetelela lavan'wana va hetelela va ti cincela xitichi ma swi vona leswi a mi fanele mi swi endlile mi fanele mi vulavule na muhumelerisi leyi ivi mi kota ku twanana ku endleka yini laha hi nga vulavula hi swilo leswi swi khumbaka vaaki hayi swi khumbaka munhu hi tata endzhaku ka loko hi kote ku va hi twa ku xiphiqo xa yena loko hi kha hi ololoxa xiphiqo xa yena xi hetelela xi pfuna vaaki van'wana hi ndlela yihi kambe ku vulavula hi problem ya n'wina sweswiwani a hi swo ku na timhaka leti hi nga ti veka tafuleni ku a hi buleni hi tona famba ni kombela mi tlhelela ka muhumelerisi na n'we van'wani ma ha pfunaka loko mi ri na problem vulavula na muhumelerisi kwaleyo hi kota ku va hi twa ku xiphiqo xa n'wina ku ta va ku ri yini swi nge koteki ku hi sungula ku tshama hi ku se hi le ku ndleni nongonoko hi ku nongonoko hi lowu mina ni na problem ni tshame ni swi vula kwala ka xitichi ka nongonoko wa loku ku na muyingiseri a ngete i kombela ku mi nga ngheni moyeni mi sungula ku hi na problem leyi hi ku swi hetelela swi onha nongonoko hi ndlela yaleyo muyingiseri ni hleka mina mina ni pfukile muyingiseri n'wina minjhani pfukile a khensa inkomu hawa ta mina timhaka i timbirhinyana yes mara ke mi nga kombisa tona leyi yo sungula mi nga vulavula hi yona ya vana yana ku na ti-case timbirhi lowun'wana i kumeke ngivela luwa ku nga ri lowu huma ka wona ka matseketa a ha ku tswariwa siku rero ni hleketa ku vona loyi a nga ri na 2 hours ku kumeka karhanya i kona sweswo xibedhlele xa Nkhensani vanhu wa kona a nga tiveki ku i mani we le kwihi kasi lowun'wana na hi i kumeke last year laha ka makhoma mana kha a tlhatsala xipapulani a xi siya laha tlhelo ka n'wana a tsala ku sorry n'wananga na ku rhandza hi mina mana wena ko va ku ni nge swi koti ku ni ku hlayisa hi swilo leswi ni nga hlangana na swona evuton'wini n'wana yaloye na i tlhe a tekiwa a yisiwa a xibedhlele xa Nkhensani ku va njhalo nkarhi wun'wana loko mi kuma ku n'wana i hetelela a kumeka a cukumetiwile matwa loko n'wana a kula vana vo tala botseti lava va va ku va ri na ti-problem hi va vona nga ku va ome ngopfu tinhloko hi lava va kulaka mi kuma ku a nga swi koti ku twisisa ku vatswari va yena ve le kwini kumbe mi kuma ku va kula nkarhi wun'wana a lovele hi vatswari a ha ri ntsongo loko a karhi a kula a karhi a tlanga na vana van'wana ivi ke a vona vana van'wana va karhi va tsutsuma van'wana va tsutsumela va mhani van'wana va tsutsumela va papa wa vona ka yena ku va na xivutiso xin'we ntsena ku va mina vatswari va kwihi nawu loko se a fana a ya exikolweni mi kumaka exikolweni a swi fambi kahle lexi taku ro sungula i ku loko mhani a va ri kona kumbe papa a va ri kona laha a va ta ni pfuna se mi kuma ku loko se swi fika kwalano i hetelela munhu yaloye mi kuma ku se ku fika a ti associate na vanghana va yena van'wana lava mi kuma ku va teka swidzidziharisi swi fika swi n'wi jikisa ngondo a vuton'wini a ti byela ku swa fana ni hanyela yini a ni na mhani a ni na nchumu and once munhu a fika ka xiteji xexo hi makumu a ka ha ri na vumundzuku lebyinene a va talangi vana lava mi kumaka ku va karhi va hlawulekile va ri vana lavanene se ku va ku ri ntlhontlho kulukumba ngopfu mara loko ku ri ku munhu a za a kumeka mi nga swi tivi ku i kumeka n'wana a cukumetiwile hi mhaka ya yini ku ya hi laha mi nga kombisa kona ku nkarhi wun'wana loko ku karhi ku ndliwa vana lavawani hi va hi ti yimiserile mara loko se n'wana a ya kumeka munhu i hetelela a twa ingaku n'wana wa tika that's why ku na swilo swo tala leswi hi fanele ku va hi swi endla loko ku ri munhu i fanele a va a kuma n'wana a karhi a nga swi lavi abortion yi pfumeleriwile a ni vuli ku wo yi promota kumbe xana wo swi hlohlotela ku a swi yi amahlweni a ni munhu i twisisa ku i muyimana mara a nge swi koti ku va a teka vutihlamuleri bya n'wana ku tlula ku ta xanisa xivumbiwa xa xikwembu se vana va lava va kona ene va hetelela vana lava mi kuma ku va tekiwa va yisiwa Irish House leyi a ti-A stili nakho loko va ri leyi loko va kuma va 14 15 16 va sungula ku va aggressive mi kuma ku va tlha va pfuka vanhu va lava nga ku va hlayiseni laya ndhawu leyi ni vulavulaka yona last year yi hisiwa hi vana lavaya mi kuma a hisa ku na hi hisa ndhawu leyi hi mhaka ya ku mina vatswari va mina a ni va tivi ene ka yena swi va swi karhi swi vava swa n'wi frustrata hi n'winyi hi yexe mara loko munhu o xi tswala butsete ivi kumbe a ta kwala ka munghana lowunene a ku ni na n'wana hi loyi a ni nge swi koti ku ni n'wi hlayisa i mani loyi a nga ni tekelaka xona at least na ri ku vona karhi a kula i va karhi a swi tiva ku mani wa mina i swimanimani mara a va nga ta swi kota ku va va ni hlayisa hi xiyimo leswi va nga hlangana na swona evuton'wini ku tlula ku maswani swa vava swinene se a va yi mahlweni vanhu va karhi va hi luma ndleve va hlekela maphorisa ku vatswari va vanhu lavan'wana i va mani va ta kota ku va va khomiwa hi timhaka ta ku phela kahle o xi cukumeta suka famba ku xa hanya
kuba a xi hanyi xa rila xi la ku ma xi vona xi butsa hambi ni rin'wana ni vulaka a ni si tshama liya a Labour Ward mara ni kota ku twisisa ku a ku na wasati loyi a tsakelaka masiku lama a fana ya tshunxeka loko a fana ya xibedhlele ku hava na wasati na wun'we loyi a swi belaka mavoko ku wa swi tiva nkarhi wun'wani va va karhi va xaniseka vatswari lava mara ka wun'wani munhu a nga swi vuli swi nchumu u kuma n'wana a teka cukumeta se a ni nge swi tivi ku zilekini mara mo ni nghenanyana ka leyi ya vumbirhi butset ni to kandziyanyana leyi hina ya tona okay national commissioner va kona i ntiyiso kuna leswi voneni mara i munhu la nga kahle swinene and lexi ndlaku ni vula ku va kahle i timhaka ta ku va ni va vonile minkarhi yo tala na maendlelo ya vona na munhu i munhu loyi a tivaka xiphorisa i munhu loyi a nga open mara position leyi va yaku aka yona butset a yi tshamiseka ngopfu ku ya hi mina ko mavonelo ya mina ka nkarhi wa sweswi yes hi timhaka ta ku vurhangeri bya hina byi avane hi le xikarhi ku na ti-camp laya mo ni swi veka kahle ku na camp ya president Ramaphosa ku na camp ya khale ka president Jacob Zuma mi vula ka yini ka xiphorisa hayi kwalaho ka position leyi va nga ka yona a ni position leyi ya butset munhu wa appointiwa hambari wa tipolitiki a tshama ka yona a ku biyangi two mara laya ke ya tekiwa phorisa ri ya hoxiwa laya ku fana ni raku hu va ku a ri phorisa loko mo landzelerisa ti-camp ti nga va ti ve na xiave aka ku famba aka national commissioner lava va nga famba na lava va nga koho sweswi tlhelo lerin'wana ri ya sungula ku va ri va langute hi matihlo yo tshuka mina ni vona ngaku va ta kuma kurhula loko se ku ta va ku yiwe aka conference liya ya vona va ANC loko se ku ta va ku ri na xitshunxo hi la mina ni nga ta vula ku impela national commissioner loyi a nga koho i ta kota ku tirha ku antswa kambe njhani ti-campaign njhani ku loko ku mi kha mi languta leswi okay mi vula ku leswi General Khehla Sithole a va tshahiwa ku va va tsandzeke ku swi endla a swi nga ri swona a ko va mhaka ya ti-camp swi nga va swi ri koho mara ti-camp leti ti na influence ngopfu ka position liya na sweswi lavaya va tlhelo leriya rin'wana va nga endla ku General Khehla Sithole va famba le ka former police commissioner Sithole va famba sweswiwani i chance ya vona yo va sungula ku tlhantlha munhu loyi a taka a ni nga ni ku nyikiwa ofisi ku hi leyi a swi nge endli va ta tshama va karhi va pulaniwa ku a za munhu wa Xikwembu a swekisiwa mbodza hikuva loko mo languta position leya botset ku hava position leyi cinciwaku a xiphoriseni kumbe xani ka tipolitiki hi timhaka ta na van'wana tipolitiki va va ri kona ku fana na ku va national police commissioner ku va ku ri problem but for now no twa ngaku swi kahle hi timhaka ta vita ku April May June July August va ya conference hi December mina ni ta sungula ku la ta vula ku impela ku yiwa kwini ka xiyimo lexi xa ku va vula after conference leya December but for now ni twa ngaku ta va na ntirho kumba ngopfu ku mi ngo twa swi ri ku informal 5 months ku twa ku munhu i sayinisiwe swilo a nga nga swi tivi ku nga ri ku munhu yaloyo ona ta sayina mara hikuva a lwa nyimpi ya tipolitiki mara a mbarisiwe uniform ya xiphorisa hi leswi nga hi xiswona la ka position liya ni mi twi boto wa mina Khehla swinene inkomu 01529718555 nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pat Mathebula hi laha hi nga kona mingisirome 01529718555 tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi twa ku n'wangula wo wu ri yini kambe hi twini ku mahungu ya wara ya n'weta emisikwini amukela sesi bongi n'wan'wanati Malamulele ya bongi Examine Fellow citizens, letsitele giyani na le bullobedu hi ku korokela hi 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya Rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula khensile bongi khensi hi ta twa mahungu ya awara ya n'we ku ya ta emisikwini i mani n'wana loyi a nga kumiwa a nga voniwa nandzu wa ku tshama vuton'wini bya yena hinkwabyo xigwevo xa ku tshama khotsweni malembe i vhivi yi hambane na swi swa laha handle laha hinkwaswo ai katika a hi tweni n'wana mingiselelo nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani hello aka ha ri na munhu laha hi hundeni 015297185 ku na n'wana mingiselelo nhlekani Njani? hi pfukeli boto wa mina minjhani n'we Epfukeni bokhete ni kwala sila fana.
but ne khoma nga ante ku mi yindise ku phone ya n'wina yi na ngolumelo kumbe mi loko ku mi tirhisa tintambo mi susa tintambo mi khoma ku na ivi kota ku twa ku miri ya ni tshamba ku itwala ku answer what that ne rhandza ku khensa commissioner wa maphorisa hambileswi va nghena ku va langutane na ntshlavanyana mara ni na ku tshemba ku va ta tisa ku antswa loko ku hlaka ka xivulavuri lexi nga ku huma xa ku va nga vika ti-camp and then va nga lawuriwi ngopfu hi Bheki kumbe a ringeta ku va overshadowa ku la ku vona ka yena nga ku yena nga ka ground so ta vona hi vona loko swi ka swi ni la ku commenta hi conviction or hi xigovo lexiya xa Vathavile Dlamini yes no twa nga ku kumbexani justice ya hi kha yi kombisa leswi vanhu va vilela ngopfu swo ku ri loko u ri connected or u tiveka swilo swi fambelanyana hi tlhelo ra xinenenyana but I'm convinced hi xigovo lexi va nga nyikiwa xona because va xigovo leswi swihetelo swa va hetiwa hi swona i swihetelo leswaku i swikulukumbanyana na loko swi nga vavisanga munhu kumbe swi nga onhelanga munhu mara va na constitution and constitution hi yona yi fambisaka tiko hi yona yi nga henhla ka everyone and everything kambe xivutiso ku nga va ku xigwevo lexiya kumbe nandzu lowu va hehliwaku hi wona wu faneriwe hi xigwevo xo tanihi kwihi no so a hi nge swi tivi mara leswi swin'wana swi nga leswi katsaka constitution loko u xi violata no twa nga ku you went beyond ku u nga nikiwa ti-suspension kumbe va ku hakela fine because constitution yi fambisa tiko na lo fambisa tiko loko hinkwavo se voya va vulavula va hemba va teke ti-oath or a ti-court or swi vula ku ri se a swa ha kombi nhlonipho swiyenge leswi swi faneleke swi kha swi kombiwa nhlonipho ku ri milawu ya tiko yi kota ku landzeleriwa on the ground so no tinga ku a ku fanele ku ve na ku tshamanyana jele na loko kumbexani 4 years liya vo lo 1 year va yi tshama jele 1 year yi suspended 2 years liya yin'wanyani loko va nga hakeli fine va ta tlhelela kambe a jele va nge humi ntsena va nga nghenangi jele va kombe constitution va yi rhuketele constitution kumbe va nyaje constitution because constitution liya yi fambisaka tiko hi yona yi lawulaka everything so kambe loko mu ku va nyaje constitution mi vula njhani hi ku nandu bya mavunwa va ri minister ku ri loko va minister va teka oath va ya va nyika vumbhoni bya mavunwa amahlweni ka judge lava nga tlhela va teka oath kambe so sweswo va nyaje oath leyi va nga yi teka loko va thoriwa ku ri vona as a minister va ta landzelela na ku endla swilo hi ntiyiso na hi constitution va tlhela va va byela magistrate amahlweni ka judge ku ri ni ta nyika vumbhoni lebyi byi nga basa byi va bya ntiyiso byi nga ri lahlekisiku kumbe ku nyika vonelo ro hambana na leswi ntiyiso wu vulaka swona na mitwa botomi na mitwa ko weku van'wani veri hi mhaka ya ku a swi nga dlayi munhu hi ndlela yeleyo a va nga fanelangi a va fanele va lo tshinyiwa kunene hi woni se n'wemi ku na xi nga koho xigwevo a hi xona botat hi le ku lahlekeni as a tiko na swilo swi le ku humeni endleleni mhaka ku vufambisi bya tiko or constitution ya tiko a yi vavisi vanhu direct hi xitalo swi kombisa yini ka lavan'wanyana swi la ku va nge he chavi ku ndla kumbe ku hemba kumbe ku hambuka ka leswi va nga swi hlambanya ku ri hi leswi hi nga tshembisa swona hi mhaka ku va swi tiva ku ri no you'll just be given fine and mali yaleyo i na yona ni sure ku na sweswi yi hakerini Vathavile Dlamini na loko a nga hakeli hi yexe van'wanyana lava va n'wi tivaka va ta n'wi hakelela so yena directly she's not impacted ivile a ku ndleka nchumu kahlekahle hi kombisa va westena nkarhi wa na ti-resources ta tiko leswi va nga swi endla lahaya kambe miri yini setiwe xikombiso hi yena munhu loyi a ku ri na n'wi van'wana mi nga sala tekani oath leyi mi nga yi teka mi yi hlonipha leswaku mi humelerisa leswi mi nga tholeriwa swona leswi swi nga vekiwa henhla ka n'wina hi ndlela leyi swi nga languteriwa hi kona
namito but namito no general ingaku vangohatisa na mhaka leya senzo mhaka leyani ya samarita ku yi ri na timbhoni leti a ti ri asinyini mara a yi size since ku lo khomiwa vanhu lava ku nga tlhe ku vulavula na ku ri no they are wrongfully accused a yi le ku fambeni ingaku yi khandziya movha yo pfumala petrol case liya a yi helo ku huma commissioner ku nghena van'wani a yi kombisi ku va na layiti ya makumu ka yona ingaku va nga yi hatlisisa nyana va kota ku tisa ku tshemba tikweni ku ri maphorisa va tirha ene va landzelerisa ku ya hi vumbhoni lebyi va va byi khomile namito poto mina khetsa swinene nkarhi wun'wini ku tiya ku hengeta swona bothata I can't 015-297-1855 yona mhaka leyi ya senzo meyiwa yi ta fika la se hi nga ta vulavula hi yona hi ku yi herile yi ahluriwile yi kumeke xintshunxo kumbe ku ta tshama ku ri hoyo ya muxaka walowo ku ya hi laha ku nga heriki ke hi le ka 015-297-1855 a ku tumingiseriwa mehe ku u ri yini hi ndlela a ni hlekete ku na n'we kumbexani va mhani mi ta ni pfuna ku lwa nyimpi leyi ngopfungopfu ka timhaka leti ta ku vanhu va tswala vana va tlhe va cukumeta a ni hlekete ku mi ta va mi kha mi nghena hi xitalo mi hi byela kahle kumbexana a swi vavi ku tshama na n'wana ni vulavula ku va munhu a tekini a swi vavi ni ehlekani mi amukerile ka munghana lonene hayi buti wa mina mi njhani buti wa n'wini no pfuma wa makwavo loko ku va mi swi lava ku va buti wa mina a hindi kukupoti ni vula swona vuya na ku va buti wa mina a hindi namuntlha mi nga hatliseli ngopfu loko mi tiphata ni za ni la ta chifetela ni hleka a swi twala kana a ni tshikelelekini hi hungu leri ra vanhu lava ndlaku viyada mani ni swi twile Khalanga swa vava I wish a ni ta commenta kambe na mina swi ni tshova moya i khale swi leswi humelela kambe leswi mi nga swi vekisa swona swi endle nga ku ka mina i nyuwani hikuva impela a swi tshamisekangi mara Khalanga yaleyo a hi tshikeleni va mhani kumbe va ta nghena lava va nga swi vona na lava va nga hlangana na swona swi endliwa hi yini ku kumbexana hi ta swi tshungula loko swi ri mavabyi entiyisi kumbexani mina a ni lava ku vulavula hi timhaka ta le hubyeni laha manana va thavele Dlamini va nga kumiwa nato muhaxi a hi languteni timhaka timbirhi hi ta rhanga hi teka mhaka yo sungula ya ku a hubyeni ya nawu a hi swi tikeli swi ri kahle ku veni a hubyeni laha ku kumekaka switshunxo hi nge se teka ku i yini manyala lama humelelaka ndzeni ka hungu loko ho sungula kwalaho hi nga ya kun'wana swi fana na mhaka liya ya n'wana luya wa necessary loyi a nga nyikiwa mali timhaka letimbirhi na tihlanganisa hikuva loko mi languta huvo miriwu loko swi fambi kahle a hi sungule hi languta ka normality ku swi famba kahle a hubyeni na that's why ni twa na van'watipolitiki na va lava vulavulaka kwalomu mimoyeni va ku no hi na ku ta vululami bya tiko leri se a hi tekeli laha ku tshemba ku sungula hi nge se ta ka laha ku nghenelaku swiyaviyavi na swindloti hi rhanga hi sungula kwalaho loko munhu va ku va n'wi kume nandzu a hubyeni swi vula leswaku va langutisile va vutisa swivutiso ku va na timbhoni ku va na vayimeri va nawu ivi loko hi teka case ya n'wana luya ku a wu ri na xikongomelo xo dya mali leyi loko yi nghena wena a wu ku i yiniki ivi hi ta ka manana va thavile Dlamini ku loko va ku va hembile a ni voni ku ko sungurisiwa laha ku n'wan'we ku wa hemba na mina wa hemba na wa hemba na mina wa hemba no a swi vurisi swona va teka vumbhoni lebyi i nga byi andlala ivi va sungula ku ku vutisa swivutiso mayelana na leswi u nga vula a va ali ku vula yini hi leswi swi fikisaka swona ivi swa ku fika va ku yini va ku laha ha ku xupula hi leswi swi fambisaka swona loko swilo swi fambi kahle eka vululami kana a hi teni ka hina vanhu va tiko hileswaku man is born inherently biased leswaku munhu a nga pfumeli hambiloko a endli xihoxo ku hava loyi a nga ta gweviwa Khalanga papa a va tala ku vula ku famba jele ya munhu loyi a nga nyikiwa life sentence i ta ku swo yiniki i ta ku very ni tlhele munhu a nge vuli ku ndle munhu a ri ku fambeni a kako ka a heti 20 years ya xidzovo xa yena masitisi loko hi languta ka timhaka leti ku hava loyi a nga ta gweviwa ivi a vuya a yimbelela kumbe manana va thavile Dlamini va khoma press conference kumbe hlengeletano ya van'wamahungu va ku n'wina vanhu mina ni va loyi se ni thyakile va ni kumi nandzu hayi
ni ti vona nandzu tshikani kumbexani ni hakela mali leyi kumbe ni fola ni ya jele ni ya mbala ti-overall ku hava munhu wo hanya kahle mara un'wanyani a nga swi vonisi swona Khalanga i ta ku no ya mandlhozi leyi va le hlamurini va le hansi exactly se loko va ku hlamula ku hlaya hobyeni veri loko va ku hlamurile wa va tivake hi va maniki va hlaya hi maviti ku kokwani Ndengeza kumbe kokwani Hanyani sweswa swo taniya se swa vava ka n'wana loko a gwiva a tikanya van'wana va ku no i onheriwa mundzuku swa twala sweswo kambe loko yi nghenile i mani loyi xisiwana xo kota mina Khalanga na xivambu ku nga ta nghena mali ivi i nga vutisi ya mamiliyoni ku ya ku ene ni twa kahle no jajani hi loko se hi ya ka mavutiselo loko yi nghena ku ya yini a va ti report va ku yi nghenile photosele ya mahlweni va byela va ka NSFAS a swi tirhisi swona a hubyeni masitwisisi that's why na ku dlaya kunene Khalanga a ku heteleleni ku na ku dlaya hi ku tiyimisela ku na ku dlaya loko nghena munhu andeni ka yindlu ya wena ku na circumstances leyi loko munhu a huma hi fenster i nga ta faka xibamu matatleni va ku mara a nga ha ri na nghozi musa a ri ku tsutsumeni hi linda kakhulu kwalano hi linda dlaya ku tava ngheni nga un'wanyana i le hubyeni nkarhi walowo magistrate yo luma na ball pega kha ku yingiseni khipsapsara se hi laha nawu wu karhataku kona se ti-emotions na nawu hi fanele hi kota ku swi hambanyisa mara ku veni hi mhaka ku hi na constitutional democracy veni loko xiboho lexi ni vona xi nga ri kahle wa ri na malunghelo yo ya ka huvo yin'wana i ku saseka ka vumbiwa bya tiko ra hina na maendlelo ma tiko ra hina kambe hi ta hi nga enela na mina lowu mi nga ni ni vulavula so lowu mo ta ku ni khomiwile ni dyile mali ya mudende ni ta ba one ten phone eka munghana lonene ku hi valavo se va ni sukela Khalanga ni pfuneteni okay sweswo Khalanga khirisi ni mi twile na khensa swinene va vukosi hlayiseka income 015 2971855 mingisere a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini ku le ku tikeni laha handle ni tshemba ku na vanhu vo tala lava nga na matitwelo hi ku ya hi ku hambana ka vona ku na un'wana loyi nhlekani na vaxumi eka studio mi pfukile papa hi pfukile njhani n'wina tatani hayi pfukile mani ni tshemba mi tsake ngopfu masemula mi tirhe na yena se ha mi swi tiva kahle swa yena hayi no lava ntiso hetiseka na loko va ri la ka province na loko va nga siya le ka province ya KwaZulu Natal lexi nga fika xi ni tsakisa ngopfu nkulukumba loyi a nga lavi ti-aircon na switulu swo jikajika na ku tshama hofisini nkulukumba loyi a landzelela Police Act 68 of 1995 nkulukumba la a landzelela vumbiwa leri nga tshamani ka sivara wa mina Pat Khalanga ku nga section 205 ka act ya hina ya vumbiwa 108 1996 tatana Masimula anti mara hikokwalaho ka leswi nga ku ta vona ni swi vula moyeni ti-commissioners ta hina a ti heti ti-contract ta tona na swi tiva ku vona va to salela hi malembe mambirhi ku va huma va famba hi mhaka ya malembe kambe hi mhaka va sayine contract va ta tshama malembe mo ringana ntlhanu ku fana na president Khulu wa Cork Group hi ve na national commissioner Thole va lava sukaka hi va na Manenari Pierre hi va na Jackie Silivi hi va na Bekitele na yena ivi na national commissioner vanhu lava esivara Pat a va hetanga ti-contract ta vona leswi ni vulaka swo ka lava ni twe xivulavuri lexi nga nghena xi vulavula hi timhaka ta ku political interference well i vulavuri yin'wana mani eko loko i ri ku tirheni ku na leswi va nge job description munhu la a nga tiveki standing order folks through na standing order na regulation a nga yanga trash police i nga pfumeleli va nghenela job description ya wena se leswi a va ri deputy national commissioner va swi vonile wo ka va tirha ku a ku endleka yini na yini leswi va fanele va ni ta xota tana Masimula ku va ta kota ku tirha kahle a va tirhi va sapotiwa hi maphorisa ya laha tinyino timbirhi ku nga Bokro na Sapu na Ukusa hi ku ni va twile na va seketela nkukumbulo hi ku va tiva mintirho ya vona a tsakisi va ra phete leswi mi tirhisaka swo ka nonokolo wa n'wina loko mi famba hi twa hi nonokolo wa 12 o'clock mi ya heta loko mi tirha eku heteleleni mi teka mi hlambela xidziva swi na loko se i suka a karhi CV ya yena nkulukumba loyo Masimula a fambisiwa swilo swa yena swi va kahle xa vona leswi va fanele va ndla xona leswi ni hleketa ku swolowa ku ri ku tsundzuxa kwala ka cabinet ya vona ya national sweswiwani se va committee ku 9 provinces
va fane va rungisa the redress of wrong va rungisa swilo leswi swi nga onhaka hi ku tshemba aka maphorisa a ka ha ri hava a langute video loko va nga va vulavula matamela la handle ka ku va vulavurile matamela president wa tiko phorisa u ri ya ku tirheni me ni tiva ku hi section leyi nga mi byela ya 205 ya vumbiwa yes ri hlayisa vaakatiko na swi hambana ku na nawu ri va yisa kwini ri teka statement endla docket SAP3 ya court a gwiriwa leswi phorisa loko a ku tekiwa swilo leswi swi vutlakukiweke hi July na ro ri pfa ri teka swin'wana a hi swi tivi se leswi va nga swi ta maphorisa lava nga huma ka video hi loko kulukumba masimula va fikele ka swona ku fikela ka swona hi leswi regulation 9 expeditious case yi fanele yi tirha hi ku hi nge vi na maphorisa ya 10 maphorisa ya ntiso swivarapete mari mambirhi a swi tsakisi leswi ni tshama kami ku va tirhela tirhi loko ni mi byela ya fambi na xikhaftini swi va ri ya tlela ka home affairs i nge fambi xikhaftini tshama ni mi byela mina le ka labour hileswaku loko i fika kona le people's office va tlhava ku mita ku people's office layini ya kona ku nga si vulavuriwa hi ku ti-mask swi ngetele ku mi ri ka public mi nga ba munhu si sa layina vhidi hinkwaro i le ku gibeleni milenge mara munhu i le ku tirheni a tlha ku loko ni la ku process swilo swa wena loko mi hlangana hala handle ni nga ku processela swilo sweleswo ni nyiki 50 rand se ni byele van'wanyana ku i maka 50 rand yeleyo i mali ya yini phorisa mateba leswi ni tivaka swona hina a yi hola na lava sweswi va hola mara munhu i lava a hola ka munhu loyi a tsema garden ya peluka na phete la phete mi n'wi tirhisa hi Wednesday yin'wana na yin'wana a ngo tirha masiku hinkwawo mara wa ha kala ku tisanyana se visumana bya kona hina vanhu va ka ntimeni hi heta hi jwinsisa ku yini u lo to tshama hi karhi hi tshandza ku fana na xinavikisi lexi mi xi vulaka ku hi ta ri la ku za ku vuya yesu a nge chikeli kona la loko a vuya hi ku eka lava ku ndhawu yo chikela leyi fika ndhawu yo soka u kuma va riseveri nkosini swi fana na leswaku a mi vulavula hi swona a hi vulavula hi nga vulavuli mataka lexi nga ta mi kanganyisa mina lexi xi twisaka no yima na aparateti ku ri kumba loya a nga lova na vula namuntlha moya wa wena a wu tlheli ku rhula i double border mi ya languta swilo leswi a nga famba a swi tsarile swi le ku endleni i timana nga tikaneta a yini tsivoko Nemetri i tsarile tiketela sweswo hetelela swivari a ni twa vanhu va vulavula hi laha ka vumbiwa ka vumbiwa section 89 na section 102 ta fambisana a hi swi koti ku susa president loko ku ri a tsandzeke ku tirha loko a nga violatangi constitution naswona ka section 102 subsection 2 president a hi swi koti ku president a sali hi na vote of no confidence ka cabinet ministers lavan'wana va ku na vote of no confidence ka president swilo leswi subsection 2 loko president a famba i famba na tiministara ta yena na ti-deputies ta yena as a resigning Nemetri a hi hlangane ni mindzuku laha ni nga ta ka ni nga ku vuli hi veyita I'm sure mi ta mi ri koho 100 dingeyi pekelo ya la etan karata ku ri ku vale kama msrutan inongo tumena tsena ngasbawara ya n'we kamkana lona FM makomba ndlela 0152971855 tirhisa mathevela DP at sabc.co.za at Afrika Mungana i Twitter handle famsa swa ku fika ka ku bila wara nyan'we eka nhlekani wa siku ra namuntlha kuna mingiseri un'wana la ntema na voice note leti mi nga rhumela nta tsakela ku titwa kambe ke a ni swi tivi va mani mi le kwihi a mi yingiseli vhele kumbe mo tsandzeka ku nghena xivambo ni kombela lo a nghena ku sesiwana un'wana na un'wana a vi wa xisati handle ka loyi se ni nga na hela layinini a vi wa ri wa xisati hi twa ku va ri yini vona loko va twa ku cukumetiwa vana hi ndlela yaleyo ku na un'wana a nga rhumela na tweet yin'wana ta hi hlaya kambe yima ni sungula ni hundza hi laha enhlekani mi amukeri ka munghana lona FM a hi bote a ka ha ri na munhu la okay se leswi tinqingo leti ti basile hinkwato se ni kombela ku twa ku va koho lava va xisati ke va nga lava mi hi byelanyana hi matitwelo ya n'we hi mhaka leyi yi nge le ku endlekeni ya ku cukumetiwa ka vana ku ya hi laha yi vikiwaka kona mi ri yini n'we kambe ku na un'wana i ri yena Gerald Ngoveni u ri hayi botpet mina ni tirha eka khampani yin'wani va ri Impact Baby Rescue hi pfuna hi ku hlayisa vana lava va lahliweke
hi tirhisana na social development na ndhawu leyi rihanyo la a Gauteng vuxokoxoko i va ni rhumela nambara se a ni tivi loko mo kota ku ya la ka timeline ya mehe ya Twitter mi nga yi kuma nomboro leyi ni vulavulaka yona handle ka sweswo ni ta yi rhumela nkulukumba loyi a nga ni tivisa hi timhaka leti ta ku vana va hetelela va cukumetiwa hi ndlela leyi kambe ku na n'wana miyingiseri laha i le ku vulavuleni na van'wana a ni tivi hambi vita ni twa enhlekani mi amukerile mi amukerile Hello. aye Baba Mpukile. epfokele minjhani Mpukile. swi tikomba va ri na xiphiqo xo karhi laha hi nge tlheleli ndhawu yin'we hi ndlela yaleyo 015-297-1855 loyiwani ri yena Daphne mama 2 girls a ku mihlolo 9 months hinkwayo ku va ka yona munhu a cukumeta n'wana a helele kahle miehleketweni munhu yaloye ke swa nyumisa sweswo mpela a ni hleketa sweswo ku mpela na mina swi nga va swi ri ka xiyimo xa mixaka loyi mani hi twa lava ni hlekani mi amukeleli ka munghana lone Hayi njhani na vasomi? epfukeli minjhani n'wini Ipfukile. I cancer Na mina ni nghenela hlokomhaka leya la ku lahliwa ka vanhu. inkomo sesi Ni tsundzuka ku na nkarhi wun'wanyana mana mina va tirhala ka Malamulele hana. Se loko va hundza kun'wanyana ku ri ingaku a ku cukumete un'wana loyi a phutseriwe hi plastic se ingaku vo lo celanyana goji vi va lahla n'wana loyi va tlhandleka hi tray ma swi vona se loko mhani va hundza la se va vona maswo loko u kha u hefemula se va vona tray like ku ri ya tlakuka ya henhla ma swi vona ya henhla na le hansi a henhla ni le hansi ivi loko kwalani swi va swi vanga ku la va ku na swin'wana swi tlhandlekiwa hi tray se ma swi vona ku i mhaka yo vava ku ri a ni koti ku swi tisa ku hambiloko u va u ri na ntshikelelo tani hi manana ku swi nga ze swi fika ka xiyimo xexo ku u nga ze u cukumeta n'wana ma swi tisa ku u tlhe u n'wi phutsela hi plastic u tlhe u famba ni vula ku a ni koti ku swi twisisa ku a ni lava ku tiva sweswo sesi wa mina ku tanihi mutswari no hleketelela ku mi nga mi ri mutswari kambe mi fika njhani ka xiyimo xa ku ma swi kotake ku mi kuma goza rin'we mambirhi mi kha mi hambana na n'wana loyi mi n'wi twaka a kha a rila mi nga lo n'wi siya le ndzhaku ni a swi olovi good set hambiloko ku ri ku n'wana wa wena u va a ri ku kumbe ku huweni ka makhelwana ku twa ntsena a rilanyana ku ri u tsemeka na nhlana tanihi mutswari ku ri u hleketa 9 months leyi u nga tshamaka yona u tlhela u hleketa na pain leyi u nga hlangana yona kwele ka tileba ko va ku a ni koti ku swi tisa kumbe xana hi ku kumbe vatswari hi hambanini kumbe njhani mara swona a hi swi swo olova ku ri ku twanyana n'wana wa wena a cema ku ri u ta huma ku ri u lava ku tisa ku ku humelela yini se xivindzi xa ku va manana a tswala n'wana a n'wi cukumeta ku ri a ni swi twisisi ku swi va swi fikeleli kwihi kwalani dotela sesi wa mina ni mi twini khensini nkarhi wa n'wina inkomo hlayisekani I can't ni pfuneni ni lava ku mi ni pfuna ku twisisa mhaka leyi va ka hina ku hambi a nga ri n'wana wa mina ni kha ni famba kwala loko ni n'wi vona swilo swa swi ka swi nga n'wi fambelangi kahle hi swivangelo swihi kumbe swihi a swi ni hundzisi se ni le ku tivutiseni ku hi fika ayi endleka inkomo but minjhani epfokeni minjhani sesi wa mina ipfukile na cancer mina ni xikala vito inkomo sesi wa mina mara ni la ta yi hlamula hi ndlela leyi ya ku ko tala munhu loyi a va ku a cukumeta n'wana i munhu loyi nkarhi wun'wana a nga pfumala emotional support loko a ri muyimana kumbe na munhu loyi a nga n'wi nyika n'wana a n'wi byele ku a nga n'wi pfuli loko a hi sunguleni ka loyi wa a nga n'wi nyika n'wana i n'wi byela loko se ku hindze tin'hweti ta 9 ti nga si hundza se ku na tindlela tindlela ti tele mara nkarhi wun'wana i pfa i ku kumbe munhu i ta cinca vonelo a nga ni nchumu kaya a nga supportive vanghani va n'wi hlekula se a nga ha swi tisa kahle kahle i fanele a endla yini ene u kuma ku a nga vulavuli swona nkarhi wun'wana na mina loko ni hlangana na yena kumbe ntanga wa n'wana a mina ku swo wehe se u muyimani u ta chava na ku ka mehe a ta hlamula ku ni ve na problem leyi na leyi na leyi na leyi se n'wana i hanya na ntlimbo
ni twe mkamvulavula hi emotional support yi fane yi nyikiwa hi mani hi vanhu lava tshamaka na voho hi vadyondzisi va yena loko a nghena xikolo hi vanghano maxaka loko ve kereke wa nghena na le kerekeni a yi kuma ene nkarhi wun'wana n'wana loko i fane i lava a ku byela ntiyiso n'wi vitane kahle u vulavula na yena ntiyiso ka n'wana u ta wu kuma ka n'wana ntiyiso ka n'wana i ta wu kuma kambe ke sweswiwani xo biha a hi se swi tiva ku lava va ndlaku leswi i vana ke kumbe vanhu vakulu na vo vanhu lavakulu swi endleka na a hlangene na xiphiqo hi ku vanhu va na ku languta leswaku i fanele i kuma ku wa hanya wa dya wa hlamba wa mbala mara hi ndlela yini n'wana a fika laha ka ku swa antswa a famba a endla swilo swo huma ndleleni ivi endzhaka result a ya kuma n'wana kambe loko a ti hleketelele ku a ta kuma swo mbala kumbe swo dya kumbe swo hlamba kumbe swo yini hikokwalaho ka yini a nga tirhisanga tindlela leti ti nga kohola ta ku kota ku sweswiwani leswi ni swi ndlaku no swi ndlela ku huwa nkarhi wun'wani mihleketo ya vo a yi pfulekangi lero na hehe as a community a hi pfuneteni ku hi swi vonisa leswiya n'wana n'wi tiyise kusuhi nawe i karhi i swi tiva ku nawe a wu na nchumu mara hikuva i vulavula nkarhi wun'wani marito ya wehe ya nga cinca swin'wana ka n'wana loyi na ni twa mi kha mi tlhelela ka n'wana hikokwalaho ka yini mi twala onge ti n'wina mi ri swilo leswi swi endliwa hi vana leswaku ko tala ni vona vana va ti-teenage pregnancies va va na mitshikilelo ni vula la ka ku cukumeta vana hikokwalaho ka yini mi fika ka ku nga ri swi nga va swi endliwa ngopfu hi vana a ni vala ku vulavurisiwa vanhu lava ku hambi ku ri vo vanhu lavakulu swi endleka phela munhu u kuma ku a wo ti rhandzanelela na hi mi tijikajikela a hetelela ku nyike n'wana loko n'wi byela ku we pregnant a ku me a na mali famba susa u ti byela ku kumbe i ta cinca a nga cinci ende loko i languta ndzhaku i na vana van'wana loko ta n'wana wun'wana a wu nge n'wi koti se ene a wu sapotiwi laha kusuhi na wena i gcina i teka xiboho i ri one na mitwa kambe mina lexi ni mina na n'wina leswi mi swi vulaka na mitwa laha ni nga yimi kona na n'wina hi laha ka ku munhu a dzika a ku na munhu a nikiwaku n'wana sesi vanhu vo nghena ka timhaka ta swa masangu va ri vambirhi se swi vula ku hi vumbirhi ka vo va na vutihlamuleri bya ku vona ku ka va na n'wana kumbe a ku vi na n'wana se ene va nghena va ri vambirhi vutihlamuleri byi ya sala na luwa wa n'wansati ni vula ni twa mi ku munhu i nyikiwe n'wana a nga vi yalo mi nyika mi va mi lo twanana ku mi nghena ka timhaka ta swa masangu se mi nyikana se a ku na loyi a nyikaku n'wana hi swona ni vulaka swona ni nge hi nga fiki ka ku hi ku munhu i nyikile hi ka nyikaniwa mara vutihlamuleri byi ya sala na munhu wun'we hi swona ni vulaka swona ni nge loko sweswiwani n'we mi nghena ka timhaka ta masangu na mina ivi hi fanele hi swi tiva ku loko hi nghena ka timhaka ta swa masangu swi ta hi yisa kwihi se i vutihlamuleri bya mani bya mina na n'wina a hi bya mina kumbe n'wina impela mara sweswi a ni se hi vulavula hi n'wana loyi se a nga endleka a cukumetiwaka hikwalani ni vulaka so hi fike njhani kwalani hi fike laha ka ku a hi tekanga vutihlamuleri loko ha suka vutihlamuleri tanihi vanhu vambirhi lava rhandzanaka inkomo sesi wa mina imani ya mahungu ya misava vonge n'wa n'wana tivanileke yime ku lunga se na n'wi hlwerisa iminete ku bela wara yan'we i ta vuya yisa mahlweni ndakale mahungu ya vonge nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko ku Afrika wa vulavula ka Mugana Lona FM nka etiminete ntsena ku bela wara ya 13 ka Mugana Lona FM ile ka 0152971855 tirhisa mathebula DP rsabc.co.za kumbe kandziyisa rito ka 0712659860 handle ka sweswo mingisirome ni khensile swinene mahungu ya misava bonge n'wamung'wanati Maluleke 10 minute bila wana ya 13 na kombela vaxisati ku twa ku kahle hi fika njhani ka xiyimo lexiwani a ni vuli ku vutihlamuleri byo va bya n'we tanihi vaxisati swi helela kwalani a ni vuli swona no vula ku tanihi hi rixaka hi nga pfunana njhani xiyimo lexi hi ku loko mo languta hi vulavula hi ntsevu wa tin'hweti laha loko hi vulavula hi ntsevu wa tin'hweti hi nkaye wa tin'hweti swi vula yini swi vula ku tanihi hi rixaka hi va hi kha hi swi tiva ku le ku endlekeni ka yini hi ndlela yaleyo leswi vulaka loko hi swi tiva ku le ku endleka ka yini wena ke i endla yini ku ya emahlweni hi laha hi lavaka ku tiva kona mingiseri wa Mugana Lona
ku va hi famba swin'we eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Wena u ri yini 015297185 ni ta ri teka riqingho rero hi ya mahlweni hi twa ku n'wangu lowo wu ri yini kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka loko ni kandziya. Palamende ya rixaka leyi hi Afrika Wa Vulavula 015297185 un'wana mingiseri hi loyi i nhlekani. Hayi Pat. Sis minjani? Ipfukini njhani? Epfukini. Yoza injena hi ku vona ku hi xoko mhaka leya namuntlha ya vava mani. Na ku hi ku chansana a ku ngeneki ku tshama ku ri na layeni. Swa vava hi Pat loko ni kuma ku i n'wansati loyi a cukumetaka n'wana. Hi mhaka ku xo sungula loko i la ku ta ti vutisa ku munhu i ya cukumeta n'wana loko se a beburini. Ku ri hi ku nawu wa tiko wa pfumela ku munhu loko a swi vona ku ingaku ni pregnant leyi ni yi vona ku ni ta pfuka ni nga swi kotangi ku hlayisa n'wana wa kona swi nge se va na mavhiki mo tala loko vo ku cheka munhu wa swi twa yena n'winyi kwala mirini wa yena ku hayi khona ingaku swin'wana swa ha fambangi kahle ka ha ri na n'hweti kumbe tin'hweti timbirhi ni vula ku va ka ha ri na chance ya kahle because ku va ku nge se va na n'wana laya hi swona mara munhu a tsandzeka ku naya ni ya susa ndzhwalo lowu kumbe i tiyela ka doctor loko ku ri ku a wu la ku ta tipoyila ku ya kolomuya titliniki i ya hlamusela ku doctor ingaku mi ta tsandzeka ku continue na ndzhwalo lowu ni kombela ku a ni swi tivi ku ni nga swi endlisa ku yini ku va kota ku pfuna hi ku xo sungula vonani i tshama 9 months liya hinkwayo i kha i tikeriwa hi ku hanya loko munhu a ri muyimani na loko munhu a nga ri muyimani a ri munhu wa xisati ku na ku hambana i kota ku famba ti-process letiya hinkwato ta ku va na khwiri 9 months liya ivi i tlhe i tshama hansi i ti onhela hi ku phela ku bebula ku na swilo swo karhi leswi humaka ka munhu wa xisati kumbe vumunhu bya wena byo karhi a ni tivi kumbe ni nga swi vula ku ve nhwanyana kumbe yini loko ku ri ku i nhwanyana loko ku ri ku i n'wansati lonkulu i nga vupfa ku na swin'wana leswi hungutekaka ka loko munhu a kha a kuma n'wana se i pfumela ku rhanga i va miyimani nkarhi lowo leha i famba process liya i heta i tlhe i fika i twa ku vava ku kuma n'wana swa vava i twa ku vava swinene i vaviseka ivi i kuma n'wana i heta loko i hete ku kuma n'wana luya i ya kota ku n'wi cukumeta ni twa hi nga ku pain kumbe ti-pain leti loko hi kuma n'wana a hi titwi hi ndlela yo fana hi mhaka ku xo sungula loko hi ri vavasati hi titani a hi vavasati hinkwavo hi swi tsakela ku tikuma i ri na vana namuntlha ni na n'wana wa ka Khalanga mindzuku ni na n'wana wa ka Mavunda mindzuku ni na n'wana wa ka mani mara hi mhaka ya ku hi ti byela ku na siku rin'wanyana loko ni kuma xihlangi lexi phela swi nga endleka Khalanga mi ni hlangana na vona hi xikongomelo xa ku mi ni lava n'wana Khalanga va kha va nga lavi n'wana ko va ku mina na vona hi kha hi ti hungasela mara a ku heteleleni loko Khalanga va ku n'wana luya vona a va n'wi lavi mina as mutswari no fanele khodelela xiyimo lexi ni nga hlangana na xona ma swi tiva ku vana vo le ku kumiwa patwini vo va hlayisaka nona ku vatswari va kota ku swi twisisa kumbe i vana kumbe i va mhani lava ringanaka na mina n'wana yalowo n'wi kuma i tibyela ku mutswari wa yena a nga n'wi lavi kumbe ni swi endle hi xihoxo swi nga endleka ku ri hi xikwembu xi nga ku nyika yena ku i ta kota ku a ku hlayisa phela ku na ku kula la misaveni loko hi ri yini vanhu lava mi kuma ku wa n'wi lava n'wana ene i na swilo hinkwaswo swi helerile a nga swi koti ku n'wi hlayisa n'wana a nga swi kota ku n'wi hlayisa n'wana wa yena mara a nga le ku n'wi kumeni n'wana ivi wena i n'wi kuma i va na laki ya ku xikwembu xi ku nyika nyiko yaleyo ivi i teka i huwa hi yona mara loko a ni nga swi twisisi ku vanhu lava hina hi tshamaka na vona hi na vatswari kumbe hi na vamhani va lava hi tshamaka na vona kumbe hi tshama na kokwani kumbe like loko hi famba hi ku hi ya ku hlanganeni na munhu wa xinuna ivi i nga tisirheleli mara i kha i swi tiva ku munhu loyi ni hlanganaka na yena a hi nuna wa mina mi nga ri na ntwanano wa ku sweswi mina ni lava ku ta kangetela n'wana kumbe ni lava ku ta endla sorry loko ku ni swi vula hi ndlela yo ripetela ku ni ta ni khomela mara munhu a endla n'wana ivi a ku heteleleni a ta lumbeta munhu ku he i responsibility ya wena phela n'wana a hi responsibility ya munhu i responsibility ya munhu loyi a nga na n'wana hi nkarhi walowo kuna swin'wana sesi sorry ku mi nghena non'wini kuna swin'wana swi nga vuriwa loko ni nga hoxisi hambi MEC Dr. Phophi Mathuba ni tshame ni twa va vulavula hi swona va swi vitana postnatal depression a ni swi tivi ku kumbexana hi swoho leswi vangaka xiyimo lexi nakona loko ku nga va ku ri swoho ku nga va ku ri vamani lava va nga faneleke va hi pfuna ku huma ka xiyimo lexi lava nga fanela ku va hi pfuna ku huma ka xiyimo lexi good Pat i ku loko hi tshamini hi ri vamhani a mindyangwini kumbe hi tshame makaya i na nuna kumbe a wu na nuna a hi ringeteni ku share ti-problem leti hi hlanganaka na tona ku hi ta kota ku hi va kahle because munhu loko
leswi antshembe ku nga va na munhu loyi a fika ku se a regreta ku n'wana loyi nga na yena na n'wi lavi in 8 months kumbe in 9 months munhu i n'wi hlamusela ku ni pregnant namuntlha ivi a fika a ala a ku a ni nge he swi koti ku continue na khwiri leri i nga na rona kumbe mina a ni tiyimiselangi hi n'wana loyi i nga na yena ku va ka ha ri hi nkarhi wutsongo so loko i hlangana na xiyimo lexiyani hambi ku ri manese kumbe kwini nkarhi wun'wanyana vanhu va ri loko i hlangana na swilo swo yima sweswo loko ya ka manese i ma hlamusela va ku hleka kumbe njhani mara mina vula ku endzhaku ka ku hlekiwa ku na leswi i nga ta pfuneka hi swona kumbe i ya ka doctor loyi a nga ta kota ku nyika counseling ya kahle ku i kota ku swisisa ku vuyimani lebyi ni nga na byona na byi lava kumbe a ni byi lavi hi mhaka situation leyi van'wanyana mi kuma ku va kuma a ni tshembi ku munhu loyi a kumaka vuyimani hi ku rheyipiwa a nga n'wi cukumeta n'wana cause i na depression kumbe i twa ku vava ku hundza mpimo hi leswi a nga hlangana na swona so a ni tshembi ku a nga va na nkarhi wa ku loko ni heta ku bebula n'wana loyi na n'wi cukumeta mara lexi xi ni karhataka i ku vuyimani lebyi byi kuma i kha i tshama na vana ene ku hava khwiri ra ku mi nga tshama vuphete hambi sweswi mehe a ni ni tivi ni xidudla swinene lani nga kona xa ku loko no va ni yima ni munhu a nge ni voni munhu un'wanyana loko ku ri ku ni ri ni yimani ni swi twa ku a ni swi koti a hi ringeseni ku vulavula na vamakwenu kumbe van'wanyana kumbe ti-social worker i ringesa ku va hi pfuna ku munhu a nga swi kotisa ku yini ku ya mahlweni tani ku munhu a cukumeta n'wana ku cukumeta n'wana i xihoxo xin'wana lexi kulukumba ngopfu van'wani veri va swi kota ku tshama tin'hweti va nga se swi vona ku va a swi le ku hela n'hweti yo sungula ku hela ya vumbirhi ku hela ya vunharhu sweswo a ni tivi ku n'wena yaleyo mhaka ma yi tiva na hi ku a ni ngo leswiya swo fana na ti-abortion xikombiso swi endleka ntsena loko ku nga se hela tin'hweti tinharhu mi swi vitana hi 12 weeks se loko ku ve munhu i ta ku phaphara endzhaku ka 12 weeks swi vula ku se swi va swi onhakile swi va swi onhakile mara no butpet a swi onhakangi leriya ra ku na swi vula ku n'wana ni nga n'wi cukumeta that's why loko swi kahle ku famba ti-counseling munhu a ringesa ku vulavula na vanhu van'wanyana ku mara ma swi vona ku swa humelela mi kuma ku i kuma vuyimani swi ku dumelerini kumbe hi tin'hweti teto tinharhu kumbe yini mara loko u kota ku vulavula lexi nge hluphaku hina vanhu vaxisati i pride leya ku a ni la ku ta byela munhu mi kuma ku munhu siku rin'wanyana mo kuma a wini mi nga swi tivi ku i na problem ya ku fika kwihi mara loko se i ya n'wi xerhela ya wena problem a swi twa ku problem leyi a nga na yona i nga ku i yitsongo ka leyi yena a yi hleketa ku yi tike ngopfu mara a ni la ku ta kombela ku loko hi ri na vana va xisati kumbe hina vavasati a hi ringeseni ku na munhu mani swi nge endleki vupheka a vuton'wini i tshama i ri hava munhu loyi i nga vulavulaka na yena ku na swilo swa so mani ma tiva ni hlangene na challenge leyi na leyi na leyi na le xibedhlele a ni masiku lama loko ku ri ku wetwa hi mhaka ku lexi ni karhataka i ku munhu i tshama 8 months ya vu-9 a bebula loko i heta ku bebula i cukumeta i twa ku vava lekuya loko ku ri ku i swi twa ku i yimele ku i bebula we n'wana a wu n'wi lavi a xibedhlele swi kona swilo leswo swa ku okay mina sweswi na n'wana wa ku a ni lavi na ku n'wi vona loko ku fika mavhiki lama na ni va hlamusela va social worker loko khwiri mi tsandzekini ku ri kota ku ri humesa ka ha ri nkarhi hi mhaka ku ni hlangane na challenge ya ku ni nga swi tivi ku ni mimani hi nkarhi ni kombela ku loko ni bebula n'wana loyi a ni lavi na ku n'wi vona no lava ntsena ku mi ni pfuna ku ni n'wi delivera ntsena and then ni n'wi teka ni nga n'wi nyika vanhu van'wanyana a ni information ya mina va ta va va ri na yona ku n'wana loyi loko va n'wi xavisela va lava nga ta n'wi adopta a ri n'wana mani manikisesi hi avoida swilo leswiya swi nga ku humeleleni hi ri tiko ri ta kota ku lunghisiwa tiko ri nga pfuki ri kota ku lunghisiwa hi mhaka yini hi mhaka hina va mhani ha teka ku va na hi cukumeta namuntlha responsibility ya ku n'wana wa mina wa xisati kumbe wa mufana a nga vi xigevenga hi mina mhani wa n'wana ko va ku a ni lavi ku tivula vito ra mina a ni ta mi byela ku mina a ni mutswari loyi ni single parent mina ni na ti tirhela mina self na vana ni lo ti kurisela na vana va yi 4 ni hlangene na challenge ya n'wana loyi ni nga n'wi kurisa a va stubborn hi mhaka ku va mina na papa yena va hi hambanile mara hi doctor mo ni byela ku a ni n'wi cukumetangi na loko ni kha ni swi vona ku i le ku hlupheni hi ndlela ya xiyimo xa le henhla a ni ti byela ku na ha tshama na yena ni tlhela ni n'wi kombisa rirhandzu ku tlula lavaya va nga ri ku endleni swo ka swi nga ri kahle yena ngopfungopfu ku ri yena n'wi komba ku rirhandzu swinene ku ni lava ku a ze a cinca na le tikerekeni a hi yeni mani hi ringesa ku va hi pfuna vanhu lava va hi khongerisa ku vana lava hina va nga vi swigevenga hi at the end of the day n'wana loko mi n'wi cukumeta hi ndlela yaliya a ya kula i kula mi nge pfuki mi kote ku hunguta enga ya n'wana loyi a nga kula a lo cukumetiwa a tlha a swi tiva ku mina ni lo cukumetiwa va ni rhwalela ni za ni ta kulela a yi ri xiawu nemetweni man na khesa munhu nga teki nkarhi wa vanhu vo tala hi vanhu vo ti vulavulela hina mi nga lehisa ngopfu swi za swi hinta mpimo inkomo man na khesa swinene 015 297 1855 un'wana muyingiseri loyi nhlekani
Aye mare. Ye ngoze aye. Ay mati wai. Efukile ngobo. Efukile. Akenza. Hambile swi nga peceni na mingisela. No ya kenza swinene mare. Merino. Na ku hlamula nyana liya National Commissioner ni ta hetelela hi liya vana ni. Nsalle timinete tinharhu aye. Ho lava ku khensa ka president ku va hiri General Masimula. I munhu loyi a swi tivaku ku xiphorisa i yini swilaveko swa vanhu lava va tirhaka handle va serve community i ncini. Ni ntwisa ku va ta tirhisana kahle na ministara hi ku ko tala ni va vona va ri swin'we hambi sweswo va nga si va National Commissioner. Se ho lava ku khensa va president ku va hi ri vona. Timhaka ta vana i tivava ngopfu mahariva. A ni ku kumbe hi ri rixaka a hi ringeteni ku pfuna ka vanhu lava va hlanganaka na swiyimo swa swona. Munhu luya i lahla n'wana swi nge endleki van'wana i va a tshama na vanhu. Van'wani va ya na le xikalwini manese va fanele va observe va advise na hina vanhu a hi va adviseni ku loko lo tshika i ebyaleni no twisa ku n'wana wa le byaleni ku loko ku nga ri wa le byaleni munhu a nge ya n'wi cukumeta. I ya hlangana na xiyimo xa so loko i tsandzeke ku humesa hi ku nawu wa pfumela wa vulavula na manese ku n'wana loyi a ni n'wi lavi loko ni n'wi bebula ni kombela mi n'wi teka mi n'wi yisa laha nga ta hlayiseka kona. A hi nga ta hlangana na swona swiyimo leswi na ku kombela vavanuna hambi mi dakwini mi ri byaleni famba na majazi ya mukon'wana yin'we mi vangela ku vanhu lava ku va za va cukumeta vana hi ku loko a mi tisirhelerini ingi va nga hlanganangi na swona mi hlangana na vona loko va heta munhu a ku byela ku ni yimini ku nsati wa makaya se mi la ku n'wana wa vanhu andla yena a ni ri a va lahli vana mara ni vula ku vavanuna tekani vutihlamuleri na hina vatswari na maxaka a hi va languteni vanhu lava hi va advise ku va ndlisa ku yini. A ni si hela 3 minutes mari vaneti. Ni khenseli swinene general man a khensa musi vito ra n'wina ne? Next time. A swi sala xiphoriseni swa general. Ma phasalela mama ha ri kona. Hi sweswo mari. Ne vito general hlayisa kahle. Eko general Mnegi va thewula lava hi bula na vona ve le pensionini kambe ve ri va yingisela a khensa swinene loko va kha va hoxa xandla hi ndlela leyo yimana mi tlangela ti-voice notes ti nga ri tingani la ivi kusuka kwalano hi ta twa ku DJ Matt u ri u hi khomeleni namuntlha eka nongonoko wa dzumba na mina ni tshemba ku ri ta wu ri wo hetsela ka lembele. Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula. Minjhani body Pat na muhumelerisi wa n'wina kwalano. Mina ka mhaka ya vana a ni ta ku titliliniki kumbe swibedhlele or manese wona hi woxe va na xiave ka mhaka leyi because sweswi loko n'wana wa 16 years a famba a ku iya a ku preventeni va fika va sungula ku n'wi rhuketela va n'wi jaja va ku a hambani na vafana a dyondza xikolo swo fana na sweswo hi ndlela yeleyo vana va chava ku tlhelela a tliliniki n'wana a ku sweswi ni ya ku preventeni because leswi va fika ku va hlangana na swona leyi n'wana i ta chava ku ya tliliniki se hi loyi n'wana i pregnant mu kuma ku na vatswari hava kona ve le joni kumbe u tshama a ri yexe wa plana mani wa plana ku loko n'wana loyi ni heta ku n'wi bebula ni ta n'wi ndlisa ku yini van'wani va bebula va ri voxe makaya va teka vana va cukumeta kumbe swin'wana hi ndlela liya ya ku va chava ku ya tliliniki van'wani mi kuma ku i pregnant i la ku ya endla abortion loko a fika leyi va fika va n'wi vulavulela va n'wi byela swin'wana a ze a cinca mihleketo hi ku chava se loko tinese a va twisisa situation ya vana loko n'wana a ta ku preventeni a ri na 16 years o teka vutihlamuleri hikuva wa swi tiva ku majaha se wa mativa kambe ke a hi swi basiseni ku laha a hi swi tivi ku loyi a cukumetaka n'wana i
n'wana kumbe i munhu nkulukumba ke kambe sweswo mi swi vulaka sweswo mina i ntiyiso kumbe xana swo lava hi va na nongonoko lowu nga tiyimela hi woxe languta mhaka leyi ku ya amahlweni fikisela makumu ka nongonoko wa hina wa Afrika Wa Vulavula wo hetsela wa lembe xiradio hi ta vuya ha xawa hi twa ku hi ta va se hi mikhomeleni hambi ku hi ta va hi ri kona se ma swi tiva hi yo mhaka na DJ Meta va nga ha ri kona laha nkarhi lowu ku sukusela hi Mvula ya DJ but Trina oh go on very good on very on Lwana ne yeah risimu leri hi ku hi ta ri tlanga na magaisa i fambe na CD ya yena se kambe a nga swi tivi ku ni na leri ene pfunile vayingiseri yeah a nga swi tivi ku ni na leri Funny boy, you see for this sungurile pela. Sukoma janina, sukoma janina, sukoma janina. So pepe, so pepe. Ya watu hii KFC. Unfamiliar nation pela bwana. Bumba pela nga. Nga bumba mar. Mimi nkarhi yo tala veri mina to vulavula oi DJ Funny boy kuna vona sweswi kuna vona kuna bonge anu hi talelana na vo va ri kona tese swa hi tshembise vayingiseri se mara mi ri milela njhani ntshemba swa tika kumbe swa tsakisa ku lela no man swa tika ku lela butpet ku nga swi nga khatele ku la u ya ka kona kunjani swa endleka kuma ani evuton'wini a hi nge a wu tshama la ni tshama kona sweswi i va ku se mi ya tshama a dorobeni mara ku na sweswi swa ku veni vo makhi mani hayi ma heta swo vavanyana sweswiya mara na wu tiva ku hayi ni ya dorobeni e vula ku yini vo kona ene ni vula ku mara swona vayingiseri a hi ri kahle swinene leswi tsakisaka hi ku anu ya ka xitichi xin'wanyana a ri kwala so hi ta va hi ri swin'we tanihi ntolovelo mara ni nga va khensa swinene vayingiseri va dzumba na mina ko a va ri kahle ngopfu hi ku hi vona phela va nga nyika vito ra pastament no hi famba hi rona ivi Tuesday va ku se ku ndeka yini ra sala kumbe i famba na rona ri sala kwihi nongonoko wa sala mara swi nga endleka swi ta ya swa ku lava nga lulamisi wu njhani mara pastamenta mara kumbe hi ta vona pulala kwala yaka ko pastamenta ya va pastamenta tada ni kombe ku huma so ai dzumbe ai tirhe mahungu aya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika Wa Vulavula.